الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Niyet kıldık inşallah. Bu yerde kurbanlık çalaldı. Kurbanlıkta bir ülgü katarı adamlar bir sezim oynansın dep bu yerge kurbanlıklarını alıp gelip koyduk. Görseniizler gerek. Bizden maksat sizlerge görüp sizlerge bunday maksat yok bu yerde. Hiç kanday maksat yok. Eğer de maktana turgan bolsak, anda başka yollar görülür. Men bir nerseni aytayım. Bugün ayıttın hurmatından yürekte olan bir başka sezimlerdir, bir başka bir İslam'da bir bunday gönlünü bozuk bir şunday bir jaman nerselerdi bugün taşlanganı bugün tüz göz karашıyla karanız. Ayında emniye oladan, ayında kanday masile oladan. Biz oşol masilemini kavardarız mı? Biz oşol masileni biz çeçe alamız mı? Gel oşol doğru. Bugün yaşayıverişimiz mümkün, yaşa ulanıyor. Bugün olsa eğitimini ötüp yaşayıver. Allah Teala kança ömür verse, biz oşonun özgürlük alsak da, özgürlük almasak da yaşayıveririz. Yemi biz özgürlüğünü hareket kılayız. Ayıttı, maydanda tuğra şariatta var, yok kantık maydanda. Biz bir sözsüz bir ölüş gerek, anan keyin kalganları oşol үйдөн barıp jep mayramdaş керек. Başında oşol жерге girip ketip atsan, adamdын ыйлаганын үнү чыгат,
кирип Кур'ан окугандан кийин ал үйүн жок болот. Андан кийин бир аз гана бир минуталардан кийин эле анан кайра кат-кырык башталат. Бул өтө туура эмес нерсе. Биз ал жерге кандай батага бардыкпы, же күлгөнү бардыкпы? Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Бүгүнкү күнү ыйлаганга болбойт, бүгүнкү күн мата тутуп ыйлаганга болбойт. Бүгүнкү күн ушундай бир эң жакшы жайдары маанайда жүрүш керек. Эгерде сөзсүз эле Курбан айтты майрам кылыш үчүн бир адамдын өлүмүн себепкер болгон болсо, анда биз адашабыз. Жок, тетирисинче ал үйдө ушундай бир азап күтүлгөн, аз гана эле убакыт болду. Жок, биз андай кылбайбыз. Ал үйдө биз майрамдабайбыз. Тескерисинче биз ал үйдү конокко чакырышыбыз керек. Үйгө тескерисинче барып, ошол айттык кылып аткан үйгө барып туруп, сиз менин үйүмө саат мынанчага менин үйүмө келип конок болуп кетиңиз деп кайра тетирисинче наркыны чакырышыбыз керек. Наркы азап күтүп аткан акыбал. Бирок бүгүнкү күн азап күтүлбөйт. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Жаратканга жакын экен, айт майрамың асыл экен. Курма чалсаң кутуласың, балелерден башың эсен. Жараткандың унуткандың жан дүйнөсү жакыр экен. Коңдугу бар, сыймыгы бар, кыргыз эли батыр экен. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. Ақтілек, Нұрбек, Садыр, Бөлік, Руслан, Талант, Жаңыш. Şu dostlarımızın kılgan kurbanlıkları Allah Teala kabul olsun. Dilegen maksatları olsa Allah Teala onda kalmasın. Şu soyulan kurbanlığı Abdülhamid'de, Ortmançılık, Beşik'te, Darajası'nı götürüyor. İşte bunu olmasın. Amin. Allah'a emanet. Assalamu alaikum, musulmon tuğanlar. Kurban aytыңыздар Марек болсын. Жараткан Аллахка мактоолор шүгүр болсун. Şu
Мырзек айылынын жаштары башка жамааттарга да үлгү болсун деп курбанчылык кылып аттык эле. Курбанчылыктарды Аллах таалам кабыл кылсын. Ар бир курбанчылыкка кошулган үй бүлөлөргө Аллах таалам үйлөрүнө береке берсин, бактылык берсин. Жараттан Аллахка шүгүр болсун. Айтыңыздар маарек болсун. Assalamu alaikum Kırgız elim. Bardığınızda bugünkü kurban ayet bayramınızlar menen. Apkom ayılının meçitinde turabız. Bugünkü kurban ayetти ушул жерде тосуп насип кылган экен. Эми не дейбиз? Бардığыңыздарга ушул жерде kurban ayetти тосуш насип кылсын. Бардığыңыздарда майрамыңыздар менен. Assalamu alaikum musulmanlar. Bugünkü kurban ayet bayramları менен Uşu Apkom elinin жаштарына бардығын уюштуруп, ушунча курбандык кылып, майрам кылып берип аткан ушу уюштурган жаштарга рахмат. Алла разы болсун. Алыстан жакындан келген туугандарга тег эле заманыбыз тынч болсун. Мусулмандардын майрамы менен дагы бир жолу куттуктайм. Айт маарек болсун. Ушундай биздин Апком элинин Апком жаштары элдерибизге үлгү болуп жүрө берсин. Бизде бүгүн Апком мечитине аябай кубанычтуу күн болуп атат. Курбан айтыкта Şu Apkom эл баары майрамдыкты улантууда. Şu уюштурган жаш балдарыбызга ден соолук каалайбыз. Assalamu alaikum hurmatlı musulmanlar. Bugünkü kurban aytыңыздар маарек болсун. Ушул Апком айылында бүгүн жаштардын демилгеси менен ушу курбандык кылып, ушу бүткүл Кыргызстан боюнча үлгү болушуну үлгү кылып көргөзүп атышат. Аллахым кылган курбандыктарында, кылган жакшылыктарын Аллах кабыл кылсын. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuhu. Aytмаарегиңиз мубарак болсун. Кудай таалам баарыңызга жакшылык берип, элерге дагы ушундай чогулуп, Курбан айтта чогулуп, Аллах таалам баарыбызга насип кылган болсун. Жаштарыбызга өмүр берсин, карыларга иман берсин. Аллах таала да кандай жакшылык болсо, жакшылыктары элибизге журтубузга насип кылган болсун. Evi bugün Apkom mahallesinde, Apkom meçitin aldığında en çok soğukçuluk işler bolup atat. Apkom ayılında жаштардын namынан, Apkomdagi meçitteki cemaatin atынан soğumlar soyulup, ol çok mayram bolup atat. Başta bunday mayram bolчу эмес, ayt mayramında biz başkaça oyda жүрдүk эле. Akırkı 4-5 yıldan beri ayt mayramı taza bizden Kırgız ümesinin, Kırgız musulmanlarının ayt ekeni, mayram ekenine gözü jetip atat. Uşulardı uyuşturgan mula cemaattagı imamımız Nurali'ga, karыбыз Ulan karıga, ошондой эле аксакалдарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Апком айылындагы жаштардын ушунчалык мусулманчылыкка берилип, ислам динин бийик сактап, ушундай майрамдарды уюштуруп, жакшы иштерди кылып атканына биз өтө сүйүнүчтүү отурабыз. Азыр ошол мезгилдин башталышында отурабыз. Бул жерде азыр майрамдагыдай, башта бир майрамдарда кир көтөрүү, аркан тартуу, жана башка оюндар болчу эле азыр бул жерде аркан тартылып атат, кир көтөрүп атат, жакшы приздерди коюп майрамдагыдай майрамдап атабыз. Биз абдан ыраазыбыз. Ушундай майрамдар башка жерлерде да болуп, башка мечиттерде, башка айылдарда, Кыргыз мамлекетинин башка райондорунда, областтарында да өркүндөсө биз абдан жакшы болмок. Ушул Апком айылынан үлгү алса болот. Мындай ишти жасаганыбызга 14-15 жылдан ашып кетти. Ушуну кубаттап жүргөн мына биздин айылыбызга, биздин жамаатыбызга, биздин үстүбүздө турган имамдарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат силерге да ушунчалык келип, элдин кызыкчылыгында болуп, ушундай жакшы нерселерди тартып, элге жарыя кылып, Кыргыз мамлекетиндеги жакшы нерселерди көргөзүп берүүгө ынтызар болгоноңорго Кудайым силерге да ден соолук берсин. Ишиңерде ийгилик болсун. Ар дайым ушундай жакшы нерселердин үстүнө жүрүшкө Алла насип кылсын. Амин, Аллаху акбар. On
Kırk plus'tan eskin yok bu. Almıştan çoğundan aytıyor. Hakırkı jol çakıram. 40 plus'tan eskin yok bu. Çok. Çempion İbrahim Hasanbay palvanız. Oldu. Gel sokalı mı? Oldu eve. Şimdi oldu. Malades oyna koysun adam. Ol çağlar malades. Koyma 30 plus. 30 plus oynuyor. Burada çok koy 50 plus. Ne oldu? Koyar 30 plus. Yaşlar tutamıyorlar. Yazbaysın mı? Kılaras. Nereye öpülüyor? 60 plus devlet. Açık olup bana açık olup. Bana fiskut neydi? Kaçak? 70 plus bu. 70. Acımayla lan acımayla. Kim acımayla? Gel kaç gün? Acımayla. Arttırla. Dalga koyun. He. Yem götür. Ekran arttan karma. Bir. 70 plus. Ya acımaynas kızık bu arada tabi girinede de karlar var. Acıma satarım onu. Girgötörü varınca. Sen beni içine sakal 40 yaştan çoğurtlar arasında. Şampiyonumuz İbrahim Hasanbay. Evet. 50 yaş plus Joker, 60 yaş plus'a gelip takıldı. 3. orun. Kamil Ağozga. O çağla. Ordu atırır. 2. orun. Cumhurbaşkanı Abdültalep. 1. orun. Cumhurbaşkanı Malampa. Akalımda. Değişti götürdük orada. Başında götürdük. Ya daha götür böyle. Ya bol. Evet 70 plus. 2. orun. Aktan Bey'de aksakalımızga. Ya 3. orun deseniz. Bir şampiyonumuz Ağız'a. Ağızbek Ağız'a. Dürtü Ağızbek. 70 plus. Gelin. 1. orun şampiyon. Rahmat. 70'ten
başkadan ki bana çantağı bir götür durgular çabuca. Bana derdi boşalttılar. Belki ağzı çıktılar. Bir dua verin ya. Hep de yakam. Amin. Buna yerde bugünkü doğrultmayı ibadet. Kurban aytta bunday yaxşı oyunlarını uyuşturuvattır bizi cemaat yaşlar. Şu yaşlarga çindiye dolu uzun ömür, hübürü tinçlik, amantılık olsun. Her daim üyünün yaxşılık günleri olsun. Elin arasında, el yurtun arasında yüzleri jarık olursa Allah Teala nasip etsin. Amin. Buna yerde gil götürü boyunca geldik dosttur. Buna yerde 50 yaş, 40 yaş, 70 yaşların arasında şu yaxşı, şunday güçlü olup, bileğer, yaxşılığa olduruşta Allah Teala nasip etsin. Barımız şu Kurban aytımız kutlu olsun, tinçlikte, amantılıkta, şunday emiki Kurban aytarga yetkirishga Allah Teala nasip etsin. Tinçlikte, amantılıkta, elimiz bilen, yurtumuz bilen barız bir bolup, yaxşı жүрüşte Allah Teala. Yaratgan Allah bugün Kurban aytda cemaatimiz bilen, el yurtumuz bilen üçü birge jolugub ушундай жер көтөрүү боюнча, аркан тартуу боюнча жаштарыбыз, келечектеги жаштарыбыз ушундай мелдештерди уюштурган экен. Рахмат жаштарга. Кудайым Алла Таалам жаштарга чын денсаулык берсин, үй бүлөсү тынччылык, аманчылык болсун. Ар дайым ушундай Курбан айттарда жакшы маанайда, жакшы жүрүштө Алла Таалам насип этсин. Баарыбызга элибиз менен, журтубуз менен тынччылыкта, аманчылыкта жашашты Алладан тилеп кетебиз. Neyini kaçayın? Hani kaçacağız burada? Nereye yazın burada? Kaçayın, kolduruş. 40 kaçayın. Kaçayın. Kaç. Altmıştan joğortusu 1 neme? 20 dakika kaçacağız. Kaçayın, Yetti. Holda sürat durgula. Hop. Yazın. Kamil rahat Ali dep yazın. Robot mu oldu? Çıkanlar toprak. Bilemezsin kontrasta koyuyor. Ben boş durma. Bana kategoriye kaldı. 1, 2, 3. Right, canım. Degen açta davay. Ya çüsüp palmak bırak. Ya cevabı oldu. Degen palmak. Alçı gitmeyin durun hazır. Hazır koyun. Bekleyin. Şampiyonlarına salalım. Var mı? Çıkma he. Ya mamaga ya şey uyak. Bana dersler var. Karbat ballar geldi, sapın ağız geldi. Tuttusune. Daha bırakayım, daha bırakayım. Daha biraz da kucakka. 60 plusta. 60 plusta, gelin sen. Halı final. Aktan verdik. Kamil o. Kamil işte gelin. Aktan verdik ha. Halı final. Aktan verdik ha, gelin. Üçüncü orunga. Bana hazır siz daha getirin. 1, 2, 3. Hemen kaç? Otur yakayım. Hemen bektir. Nereden tutun? Masa kılıp. 55-60 kaça etmez abi. Yengel beti pavanuz mu ya? Sakla da olmaz pavanuz. Ortalığa kadar çıkarıyorlar. Derslerine.
Ver. 1, 2, 3. Ataktın. Üçüncü orunda güreşe güreştirmeye bağlı. Direkt yine kılıp bayılıp oldu. Alganın. Ököten üçüncü orunda. Jengilgende Ököten üçüncü orunda kamsızlaştı. Aldı bir minutda ekip olan direke güreşet. Yerlerinizde. Masaj işleri var o kolponu uşalap degende. Asama hey! Bana bisiklet hey! Nerede ayzar mı? Ondan ne var uşağıma bisiklet. Nereye götürün ayzar? Nerede ayzar? Gümük durasarda bu yanı var. Nereye gidelim? Allah'ım kolay. Bu olacaklar ha? Ha, gel. Şampiyon! Kırgızistan! Silah bağlı güzelle! Kapışkan mesleğine palvanlar çakırağız. Üçüncü orun. Degenberdi palvanımız. Üçüncü orun. Aklanberdi palvanımız. Çıkızlar bebe. Gel. Çekin. Mamaya kadar. Otur vallahi. Otur. Mamaya kadar da var. Hava. Hava. Üstüne oturun. Oldu. Ya mamaka akıl başa buluş gerek. İkinci orun değil mi? Takmadı var ikinci orun. Ağanlar üçüncü orun. Ağanlar falan üçüncü orun. Gel patalar kırkına. Allah'ım uşu жақсы ушундай майрам күндөрдө баары сүйүнүп отурабыз ушу Курбан айт майрамында. Şu cemaatga Allah'ım tinçlik, amançılık, bereket, feyz versin. Daim жақшылыктардын üstünde uşuntip oynap gülüp jürebereyli. Bayramды daim uşunday ötközeli. Emi 40 yaştan 60 yaş geçeyinde çıktılar. 40 yaş. Özüzdük. Tek turuna. Tamam normal. Tek turuna. 1, 2, 3 kara gitti. Bilgiler. Var mı zilayışlar? Ya Allah'tan gibi. Ya düşküne gel. Kaçla. 1, 2, 3 gitti. Ya Lapatka da bu ne yapıyorsun? İşte tarttı. Cengiz. Bas. Kaçan Türkiye'de. Kapar. Nisa. Yok. Bas kula böyle. Ya öl. 5 haftadan. Bas. Ana. 1, 2, 3. Oldu. Cengiz Balvan aldı. Cengiz Balvan. Tamam. Ben kaçayım. 1, 2, 3. Lapatka davay. Davay.
Emi 40 yaşga çeyinkiler. 20'da 40'a çeyinki çıktı. Yok hocam, emi oldu. 20'da 40'a ya aslan görsene. Otur. Kaçkla. Otur. Eldar. Deniz men Eldar falan başladı. 20 plus kaça? 20 plus. Başkan hareketi. Bir, iki, üç. Hemen daha bakma. 1, 2, 3. Buna zerde bir palvan var. İkinci. Allah. 2, 3. Peki. Doğru peki. Bak Bek Sultan palvan unuttu. Daha şuna işler. Sivas'tan kaç ekiler geldiler. Dikler buna erkekler buna. Real. Bir. Tamam. Kaçkıla baldan ha aksakallar görsün. Bitma titan. Onlar kaçsa. 1, 2, 3. Diğer palvan unuttu. Tamam. Yapalım. 1, 2, 3. Burası da jigitler tegil karmak var. 1, 2, 3. Gel şu aka gel. Gelirsin daha altı gelir daha altı. Gel. Çastik daha sök, çastik daha. Gel. 1, 2, 3. Şergazi palvanı açıklayayım mı? Şergazi palvan mı? Kaçayım mı? Daha iki çastik, daha iki. Ana çekitler. 1, 2, 3. Hayır. Kana taş bayrağı. 1, 2, 3. Yerel balon. Sultan Balvan. Oldu buradan. Kamandan bir verin. Kamandan. 1, 2, 3. Bırakın bir patlika lan. Bir patlika. Kamanda verene kadar. Akeş. İyiler. Geldi hoş koy. Ben de hoş koy. Ne gitsin be? 1, 2, 3. Haydi bizi. Ha bu. Oldu. Yep. Nasıl? Terminator 800. Evet. Hemen. Ne var? 1, 2, 3. Biz baştan Oldu. Ana mimarlıkta çok da kovaysar onda. Ana kovan. İyi hani sızlandım orta oldu. Süper ortaya oldu. Aça orta kaçır.
Sikir tak çakal. Çakalsın sen son topları benim oynuyorsun.
Payızgan metodu bulsa. Bir, iki, üç. Gelgeme. Oyun güzel. Gözüyle tapma. Beş oldu. Beşten oldu. Üç. Bana gökte. Alacağız. Öyle güç var. Alacağız. Dur. İyi ki. Beş oldu. Buna komanda ulan böl balaslarına siz derdi ki. Oldu. Ya amen. Amen. Aksıkalar amen. Ya patayat kala. Bugünkü Kurban Ayt'taki bayramımızda barca olsun kutlu olsun. Şu bala çaka elimizge mınандай oyun sok bu saltanat kaylanıp kaldı. En aptamlarındaki birinci olur. Kurban Ayt'ı şunday son bayramdaydı. Bayram kılıyorsun. Hem de içinde şuna bir yollardan Hana otur oradan. 83 çocuklar çıkla. 83. 93 çocuklar çıkla. İyi. İkinci oğlum 84 çocuklar geldiler beka. 84 ana. Joğarı gel. Komanda ol tuzla kal. Kimdir biri var mı? Üçüncü oğlum 83 çıktı. Polvanlar ben 90 çıktı polvanlar. İkinci oğlum 84 çıktılar. 90 kovacıları. İyi bizim şampiyonluğumuz Aksınallar komandası 77'ler. Bravo. Ya, o şu prizin altına. Bravo lan, menin altına. Gel olmayın aylıkça şu uyuşturganda sponsor olup toptoğun balda. Şu bayramdın sponsorlarına rahmat. Ülöründe berek olsun. Şu жақшылықтар көп, жақшылыққа улана берсін. Şu Allah yolunda çıkargan ihsanın Allah Teala 70'ten 70 bin esege çeyin koyup versin. Allah! 77'lere interes bu koydu bir ekmek içinde. Doğru. Ay ne alayım? Oldu mu? Bak, özü ağayımız özü sürdürürseniz. Onunla bak. O şu ne koyalım? Yemeğini koyalım. Yok da koyalım hangi şey? Bu. Allah'ına bakalım. Şuna bayram alğaççı olup otur. 2 жылда Kurban Ayt'a esinaman жетіп olsak, şu Kurban Ayt'ta çok belleşti. Ötkürgen hareket kılağız. Yirke жеткен чемпиондорубуз, катышуучуларыбыз баарыңарга денсаулык каалайм. Sport менен машыкла. Sport менен Кыргыз элибиздин атын даңгызалап, dünya yüzüne tanıta bергиле. Uyuşturgan baldarga, жаштарга бардыгына үйлөрүбүзгө денсаулык, uzun ömür, çeksiz bakıt. Жақшылык боло берсин, жақшылык күндөрүнө чоң жүрө берели. Allah. Rahmat. Hazır bir yarım saat dem alsanızlar anan. Yok işte. Ne kadar gireriz basar balda dayanırsın. Assalamu alaikum. Hurmatly jamoat. Bugün Kurban Ayt bayramımızlar менен куттайбыз. Негизи момун мусулмандардын чыныгы майрамы. Ошонун негизинде бүгүн мына Апком эли Санжаров Шарап айылындагы мечиттен кийин эч бир жакка таркабай курбандык кылып балдар бу жерде топтолушуп курбандыктын этинен ооз ачабыз деп азыр мына
курбандыктын эти бышып турат. Ошо курбандык эти бышканга чейин жаштар уюштуруп, пул топтоп, байге уюштуруп беришти. Аркан тартыш болду. Аркан тартышка аралашып биз да ойнодук. Кол күрөштөр болду, гир көтөрмөйлөр болду. Ушундай кызыктуу майрам өтө сонун болду. Мына ушул эле нерсе өтө бир көп эле мусулмандарды, көп эле ошо алымдарыбызды дагы сүйүндүрсек элек, биз дагы сүйүнүп отурабыз. Кудай кааласа, мына ушул эле курбандык майрам иш-чарасы көптөгөн жерлерге үлгү болуш керек. Дагы мактанып айтып кете турган нерсе, ушу бүгүн мечиттин алдында арабтардын спонсорлугу менен эмес, бир байлардын спонсорлугу менен эмес, карапайым эле элдер пул топтоп 8 курбандык алып бүгүн союп олтурушат. Кудай кааласа азыр пышкала калды, ушу менен курбандык менен ооз ачабыз. Калгандарын бөлүп курбандык менен элдерди майрамдап, үймө-үй Кудай кааласа таркатылат. Андан дагы башка нерсе, ушу наристелердин дагы колдорун кур койбой, бир сыйра мороженыйлар, сок суулар берилди. Ошону менен кошо шаарлар берилип, Кудай кааласа бүгүн Апком элинде өтө бир чоң иш-чара майрам өтүп жатат. Рахмат, баар жоона рахмат. Аксакалдардын баар жоого патасы тийсин. Рахмат сиздерге дагы. Ассаламу алейкум. Жамаат, элибиз бүгүн элибизде Курбан айт майрамы болуп атат. Көрүп атасыздар. Өзгөн районунун Мырзаке жергесинде Апком мечитинде чоң иш-чаралар болду, спорттук, кол күрөштөн болду, аркан тартыш болду, гир көтөрүү болду. Жаштарыбыз активдүү катышып беришти, приздери дагы болду, акчалар сыйлыктары болду. Фотолорду алып бердик. Мындай мелдештер болгон эмес. Курбан айт майрамыбыздын көркү болду, палвандарыбызды аныктап алдык. Мындай мелдештер жыл сайын болот эми. Буюрса балдарыбыз колго алабыз деп атат. Өзүбүздүн элибизден, Апкомдон чыккан жаштарыбыз көп. Ошо жаш балдарыбызга, чыган балдарыбызга, спонсор балдарыбызга баарына ыраазычылык билдиребиз. Ошентип спортту жергебизде, элибизде өнүктүрө беришсин. Биздин айылыбызда да ушундай майрамдын үстүнөн майрам болуп, спортсмендер чыксын, дүйнөнү таңызлаган, элибиздин атын чыгарган, жергебиздин атын чыгарган жаштарыбыз бар. Буюрса, ошо балдарыбыз бардыгына десолук кылайм. Ошону уюштурган уюштуруу топторуна дагы десолук кылайм. Жакшы жогок деңгээлде уюштурушкан, эки жыл мындан да сонун уюштуруп өткөргөнгө аракет кылабыз. Bayramınızlar men barыңыздар. Aşağı çıkmayın da o. Alım neyse kalkta Yok, değerden kulaklı oldu. Kardeş, ne oldu? Hakan tatlısı ne oldu? Girdim. Ha, bir tört adayım oldu. Айтмарик болсун, айтыбыз менен ушу мусулмандын бир күндүк майрамын ушинтип жылдан жылга өнүктүрүп, анан ушуну уюштурган мына жаштарыбызга рахмат. Ушу жаштарга үлгү болуп, биз болуп жүрөлү, бизге сиз болуп баракелер. Бардыгыбыз ушу кылган мусулмандарыбызды, дуаларыбызды Аллахым кабыл кылсын. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу айылдаштар, жердештер. Биздин Мырзаке айылыбызда бүгүн Кудай кааласа, мына Апком айылында жакшы иш-чара өтүп атат. Курбан майрам ушул салт болуп, мындан кийин ар дайым ушундай өтүп жүрүшкө балдарыбыз дагы неме кылып атышат, аракет кылып атышат. Мындан кийин ушундай майрамдар болот деген ишеничтебиз. Рахмат. Assalamu alaikum. Şu Apkom ayылдары бүгүнкү айт майрамдарына куттуктайбыз. Бүгүн бизде өтө чоң кубанычтуу, ойдо жок нерсе өттү. Рахмат ушу балдарга ушунча өткөргөндө. Мындан ары биз бул салтты улап кетебиз. Жаштар үлгү болуп, аксакал катары биз улайбыз. Салам алейкум, урматтуу Апком айылынын тургундары. Мына биздер ушу
Kuda kalasa ошо курбандыкты ушинтип чалып атабыз. Мына жаштарыбызга рахмат ушинтип уюштуруп бар жогуна кылып берип атканына. Эми ушуну Мырзаке айылы боюнча, Мырзаке боюнча, Өзгөн району боюнча Кыргызстанга чейин ушуну үлгүлүү айылдардан болушту. Алла таала насип кылган болсун. Башка элдерде ушундай өткөрүп майрамдарды Курбан айтып ушун байрамга айланышты ушун насип кылган болсун. Акком айылынын тургундарына, Мырзаке айылына бүт эле кыргыз элибизге ушундай ден соолук болсун, узун өмүр болсун, чексиз бакыт, ар дайым жакшылыктарды ойноп күнчөштү насип кылган болсун. Курбан айттар ушундай ар дайым жакшылыктарда жылда ушундай Курбан айтты өткөрүшү Алла таала насип кылган болсун. Рахмат. Бисмилlah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı umum Müslüman dostlarına ayinler, ece kardeşler, hurmatlı atalar, hurmatlı umum Müslüman dostlarının bugünkü Kurban Ayt bayramımızdan mübarek olsun. Allah Teala'nın şu günge yetkizgenine çeksiz şükürler ola. Allah bizge şunday bayramda buyurup koygan eken, şunu өкүмөт максатында ушундай бир сонун маанайда майрамда отурабыз. Аллах таалам ушу уюштурган балдарга, жаштарга Аллах таалам узун өмүр, тилек максат дуаларын кабыл бактылуу атабыз. Мен ушул Курбан айтта бир нерсени эл журтка кайрылып айтып кетмекчимин. Ушундай майрамды биз ушул Алла буйргандай майрамда саркылуу эң сонунда болот. Тилекке каршы бизде ушул нерсени башка өмүткө буруп кетип, бир өлгөн жерлерде, ушундай жерлерге барып, ал жерде ый болот, башка нерсе болот, ошондой жерлерде майрамдап, биз башка нукка бурулуп кеттик эле иншалла. Мына ушул Акком айылыбызды ошонун имамы катарында ушуну бир шариаттын, Алланын көргөзгөн жолундай кылып майрамдайлы деп ушундай бир жолго бардык иншалла. Буну өтө жогорку деңгээлде өткөздүк. Мен ушу башка имам дамыналарга дагы, башка айылдагыларга дагы ушундай кылып өткөзсөк, чогуу чара ушул майрамга буруп койсок дегенге ушундай нерсе үмүттөп чакырып кетет элем. Мына эми биз ушундай элибизди, журтубузду ушинтип сүйүнтүп, ушинтип кубантып отурабыз. Буга Аллахка чексиз шүгүрлөр айтабыз. Не демекчимин? Бардыңыздарды айтыңыздар менен куттуктайм. Айтыңыздар мубарак болсун. Элиңиз менен, журтуңуздар менен аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Assalamu alaikum tuğanlar, бүгүнкү Курбан айт байрамыңар менен куттуктайбыз. Мына Акком эли бүгүн Куда кааласа майрам тоостабыз. Элдин баарын топтоп жакшы болуп атат, Кудага шүгүр баары жакшы. 83 айт байрамыңар менен. 83. Айт байрамыңар менен. Assalamu alaikum Müslüman tuğanlar. Бүгүнкү Курбан айт баарыңыздардын майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жалпы элибизге тынччылык, аманчылык, барчылык, токчулук, молчулук. Ошондой эле биздин 84 досторубуздун ушу кылып аткан ихсандарын Алла таала кабыл кылсын. Ар биринин үйүнө ушу бекем ден соолук, иштерине ийгилик, бакубат, байлык ушу каерде болбосун, тынч болсун, эсен болсун. Ушу жерде ушу жалпы айылыбызда ham, жалпы элибизде ham, ушу жарык Кыргызстаныбызда ham, ушу жалпы ушу дүйнөдөгү мусулман бүт туугандарыбызда ham ушу бүгүнкү Курбан айт чоң майрам менен куттуктайбыз. Алла разы болсун сизден. Assalamu alaikum. Барыңыздардын айт марек болсун. Ушундай бүгүн аябай өтө чоң майрам болуп турат. Ушу малатсы ушундай уюштуруп, Аккомдун ушу жааматы ушинтип мечитте уюштуруп аябай сонун өтүптү. Ыраазыбыз. Айтыңыздар марек болсун. Анча-мынча кемчилик болсо өзүр сиздерден. Иншалла мындан кийин мындай кемчилик кылбайбыз. Баягындай болуп калды. Ашыкта биттен коюп коебуз, айыбыз боюңузга алабыз. Чай жетишсиз болуп калдыбы? Хорошо басты. Урматтуу замат. Мына балдар булар өкүлдөр. Эми дагычы Россияда бар, Москвада бар, Чимкентте бар, Бишкекте бар, келе албай калгандар бар. Иншалла ушулар өкүлдөр. Жалпы биринчи ошо курбандык кылгандарга жалпы бир бата берип коюңуздар.
Dasturxonga, mana dasturxon qulog'ingizdan qayerda bo'lsa Alloh taoloning qurbosini oldi, işte Allohga ziyat Ballardan kalmayacak maksat ise dileklerini Allah'ın kabul etmesi. Ben mezarçılıklara hizmet edişte Allah'ın mersi. Oşo bir cuma alganınız var, keçe 3 gün burun kalganınız var. Oşo 10 günde şu algan 8 malda oşo qarab xizmatinizda jamiyatga uyuplashsa bir duo qilasiz ekan patar. Jamiyatlar shu bilan chaqalar tinch bo'lsin, o'sha sog'liqlar uchun bo'lsin, ishlar melik bo'lsin. Qanday tilak bo'lsa, tilak maqsadlarini yesin. Allohdan qanday yaxshiliklar bo'lsa, yaxshiliklar marja qavul bo'lsin. Jabduqdan saqlasin, Xudoy do'matdan saqlasin, bu qilchiqdan saqlasin. Yaxshilikda shu xizmat qilib turishga Alloh taolomiz nasib qilsin. Baldarın barlığıça biz ayında mezarını yaşatırız. Hem bunlar bötön değil, bötön yerde жүрөт. Uşul al Masmada жүргөндөр var, Çimkent'te жүргөн var, Bişkek'te жүргөн var. Bari biröөнүн eli, biröөнүн журту. Кандай кыйынчылыктар болот биз сезбейбиз. Ошол Moskva, Çimkent'te, Bişkek'te, başka жакта жүргөндөр бар, Angliyada жүргөндөр. Жалпы ошол сыртта жүргөн балдарга бир жакшы дуа бериңиздер. Ne yaratkan Allah. Bu Apkom ailesinin yaşları tirikçilik kılandı. Dünyanın 4 burçunda жүрөт. Yaratkan Allah'ın kaysı yerde olsa dağı şimdi soluk olsun, uzun ömür olsun, taptan taşkarına Allah Teala bereket payızın versin. Kaysı yerde olsa dağı Allah öz korkusunda alıp, tınçılıkta, amançılıkta, bunlarca ayrılığa gelip, dağsı, yürüp, uzun tek tutarımının ardından dağsılıkta yürüyüşte Allah Teala nasip etsin. Gel bizim cemaatine koşulup, bizim dağı patak alırsa Allah Teala kudret versin. Kızmayacak. Hizmet kılan malların tilek masatını Allah Teala öz vergen olsun. Ders alın dersin, ömrün dersin. Allah Teala yaxşılık üstüne hizmet kılışka Allah nasip etken olsun. Bugünkü ana bayan men aytkan yetkesken aparat bugün öte çoğun hizmet kıldı. Anın hizmeti bir 5 adamdın ne hizmetini kılattı. Şunçalık жақсы келді. Bugün birinci hizmetini kıldı. İnşallah oşonu Altıgen Beken Akan'ın barmaatına bir dua verirler. Algasın şu. Soğukta cina oturur inşallah. Ulan aga. Ulan aga. Nereye sekerek? Onun bayramı bugün. Bir çoğaltı dağıtalarımızdan ayttılar. Onlarımız elimizden, Müslüman halkımızdan çoğaltı ayt bayramı, жақсы bayramı. Şu balda ayakta bolğula, жақсы жүрgüle, esen bolğula, tez bolğula, ömürler uzun olsun, densoğlular жақсы olsun, Tanrıların barakası versin, şunçalık oynayıp gülüp жақсы жүрgüle olsun. Doktor. Yani taksın. Elhamdülillah, elhamdülillah, Allah Teala şu Nurali imamımızın ömrün versin, densallığı versin. Amin. Alda koygan metlek maksat olsa Allah Teala özü bergen olsun. Cemaatımızla birge, жақсılıkta birge жүрüşke Allah nasip etsin. Hurmatlı cemaat. Sizler cep verseniz bularga da soğuk çok kokar. Birinci şu cemaatga rahmat. Bayattan beri ballardın oyunu görüp, kırda oturup, aksakaldar ayıldın görüp olup жүрөбүңүздөр. Sizlerin vatanınızlar tiysin. Sizlerin terbiyenizden bilen şu ballar ösöt, evre çevreler ösöt, şu cemaatiniz kemi versin, cemaatiniz doyuysa doyu versin. Güçlü cemaat bulalım. Allah Teala şu sizlerin dilek yollarınızda bugünkü okuyan namazınızda kabul kılmasın. Ana cevap böyle şu evi yurtuzga tinçlik, amançılık, baraka faiz olsun. Mamleketimizde tinç olsun, ağlam tinç olsun. Bugün kılgan dualarınızda var yollar, kılgan hizmetleri, kılgan ihsanların Allah Teala kabul etsin. Rahmat, rahmat. Namaz da
Жана мен кемен бар. Мешітке келгендерге 5 оқа. Албағандар, чумағандар. Жаратканга жакын экен, айт майрамы асыл экен. Курман чалсаң котуласың, балелерден башың эсен. Жаратканды унуткандын, жан дүйнөсү жакыр экен. Колдугу бар, сыймыгы бар, кыргыз эли батыр экен. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. Тоосу бийик болуп, көкүрөккө үмүт толуп, Марек болсун айтыңар деп, ак батасы тонук болуп. Улуулары урмат кылса, ичүрөрү сылык болуп. Кылымдардан кел атабыз, кыргыз деген улут болуп. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. Айтыңыз Марек, айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз.